nataka nitambue. Akiaria kaunti ya Nyamira, Odinga ni orotete minista wa ugitiri wa thiini Joseph Keiseri iguru riake kuhuthira hinya hindi ya mirugano ya CORD, guku akiuga ati abatie gukorwo akiruta mawira ma gutungatira muingi handu ha kuhangania nao. Bwana Keiseri, you are on notice. Yes. Kenyans will not continue to tolerate your impunity. Kenyans will not continue to tolerate blatant police brutality and killing of innocent people. Odinga ogereire ati minista wa ugitiri wa thiini athii na mbere na kumaigirira ni mekumukinyukiria makinya ma kiwatho maria atanatariria. Kahinda-ini o kau mutongoria uyu ni amenererie thirikari ya Jubilee guku akiuga ni marahinyiriria a Kenya na njira ya kwambatiria magoti indo-ini imwe kuria augire ati yo ni njira ya gwetha mbeca cia kambeini. Nake muikariri giti wa kiama kia ODM John Mbadi erite amemba a ODM aria othe marenda iturwa itiganite thiini wa githurano kia mwaka turorete ati matikagie na guoya ni amu mihango ya kwamura arirukia a federa iria igatafanio mweri wa keri na mweri wa gatatu mwaka turorete ni igakorwo na uma na waragania. Mambo ya uteuzi ya tikiti ya kuenda kusimamia tutafanya kwa njia ya kidemokrasia. Mucemanio cio kaunti-ini ya Nyamira ogwikinyitio ni makiria ma abunge 15 a kiama kia ODM. Giribotera Inooro TV, ritwa riakwa ni Winrose Wangui.